rekao sam da je bilo vrlo opasno i zanimanje pilota, a boga mi ni putnicima nije bio lako. U tom nekom periodu 40. godina, 30. godina, bezbednost se gledala prema tome koliko je poginulih putnika na milion. A je tada bilo 120 mrtvih na milion preveženih. Posle nekoliko decenija to je spalo na 2, a kasnije još taj broj na kraju se veoma smanjio. I uopšte se, zahvaljujući napretku tehnologije, smanjio ukupan broj avionskih nesreća, ali se, ono što niko nije očekivao, među onim nesrećama koje su se i dalje dešavale, naglo je porastao uticaj ljudskog faktora. Zar je moguće posle svog tog tehnološkog napretka, posle svih tih pilotskih škola, posle tolikog iskustva, da odjedanput počnu da u smanjenom broju nesreća veći deo zauzimaju greške pilota, a ne tehnički kvarovi. To je na kraju došlo dotle da je 4. januara 2013. Američka uprava za kontrolu leta izdala jednu okružnicu tim avionskim kompanijama, preporuku, ali vrlo snažnu preporuku, da u toku leta piloti povremeno isključuju automatskog pilota, koji je ne samo navodio avion od početka do kraja, nego komunicira sa svim kontrolama letenja, komunicira sa drugim avionima, obezbeđuje da između njih bude odgovarajuće rastojanje i po visini i po udaljenosti. U čemu je bio problem? Problem je bio u tome što kada se desi nešto nepredviđeno, što to može da bude? Kvar na nekom od senzora, ili neki od senzora se, na primjer, zamrzne u nekoj fazi leta, pa će da se odmrzne, ali piloti to ne znaju. Oni samo gledaju podatke koje očitavaju na ekranima. Uzgled budi rečeno, kad kažemo piloti, setite se starih filmova, koliko ih ima u kabini. Ako pričamo o ratnim filmovima, pilot, kopilot, navigator, vezista i inženjer leta. Prvo su eliminisani navigator i vezista napretkom tehnologije. Koja je bila svrha inženjera leta? Kako su se oni malo duže održali pa da su trojice u kabini? Ako se setite onih filmova Imali pilota u avionu, i prvi i drugi deo, i filmovi iz tog perioda, još uvek je treći u kabini. Imali su dosta jak sindikat. Pa on im je produžio život. Realno potrebni su samo pilot i kopilot. Kopilot kao podrška pilotu ako mu se bilo šta desi u toku leta. Ono što se dešavalo, a bilo je više takvih nesreća, na primjer, zamrznu se senzori ili neki od delova, gde pilot mora da preuzme ulogu. U trenutku kada on prati uređaj, vidi da gubi visinu, on automatski krene da vuče upravljač prema sebi, ne bi li podigao avion. Ali pritom u stvari ne zna da situacija nije takva kako njemu izgleda na instrumentima, da je trebalo da uradi upravo suprotno. Da krene u poniranje, da dobije na brzini, da doda gas, pa onda da izvlači avion. To su stvari koje su nekadašnji piloti, pa čak i mi koji volimo filmove takve, smo to znali. Kako je moguće da oni u tim trenucima to izgube? Pa moguće je zato što na letu koji traje 8-9 sati, oni aktivno upravljaju avionom 3 do 5 minuta. Prilikom uzletanja i prilikom sletanja. To samo u onoj početnoj i onoj krajnjoj fazi. U međuvremenu prate komunikaciju, gledaju šta im govore senzori preko ekrana, jednostavno više nemaju onaj osjećaj dodira sa krilima i sa vazduhom, kao što smo izgubili sa servo upravljačima. Sjetite se nekad, bilo je potrebno dosta snage da vi okrenete volan i uvek ste imali onaj osjećaj tla od točkova koji se prenosi preko upravljačkog mehanizma. Sada smo odavno odvojeni od toga. Jednim prstom možete da okrećete volan u vašem automobilu. S jedne strane je to napredak, s druge strane gubite one osobine koje ste sticali tokom obuke i tokom prakse. Realne prakse, realne obuke. To nas dovodi do primjera Inuita na severu Kanade.